Is-sena l-oħra l-aktar film popolari fis-swali taċ-ċinema f'Malta kien Jumanji: The Next Level. Skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, 7.7% ta' dawk li marru ċ-ċinema raw il-film imsemmi. Wara ħġi Bad Boys for Life b'6.3% u 1917 b'5.2%. Matul is-sena l-oħra ntwerew 330 film u fis-sena tal-pandemija meta l-bosta xhur is-swali taċ-ċinema kienu magħluqa b'kollox daħlu jaraw film 165,475 persuna. Kienu biss 1278 persuna li raw produzzjonijiet Maltin. Il-maġġoranza assoluta tal-films li ntwerew ma kinux 3D kif il-films tat-tip 3D kienu biss 2%. Aktar minn nofs il-films li ntwerew jiġifieri 56.4% kienu twal bejn 76 minuta u satejn. Ftit aktar minn 29% tal-films kienu twal bejn ftit aktar minn satejn u 3 sigħat. B'kollox f'Malta u f'Għawdex kien hawn 7 kumplessi taċ-ċinema, 2 minnhom f'Għawdex. B'mod totali hemm 33 sala taċ-ċinema li kapaċi żżomm iżjed minn 2200 ruħ bil-qiegħda isegwu film. Is-sena l-oħra bħala medja swali taċ-ċinema ħadmu mal-102 persuni b'ħafna minnhom jaħdmu part-time. Aktar minn 70% tal-persuni qataw il-biljetti għaċ-ċinema bit-telefon jew online.